Le iVersace the Dreamer amakha asebe khona isikhathi eside abantu besilisa iclassic leli qabunga leli for sure mawulifakile lizoziwa uwona wonke umuntu osuke seduze nala udlula khona ngoba linomsindo not kakhulu but liyezwakala ilihlobo leqabunga okungafanele uma ulunuke eduze kodwa lidinga ukuthi ulizwe lidlule emoyeni siyaja khona it's amazing ngiyalirecommenda kakhulu and li affordable uma uzolithola endaweni njengo Superbalist ko Take a Lot iprice yakhona iba la ko 950 850 depending ukuthi ipercent lisuke lehle kangakanani kuleli qabunga Versace the Dreamer itobacco kakhulukazi and the rose cedar at the base lavender and a mandarin orange if not mistaken ama notes akhona la Versace the Dreamer noma kanjani you will get compliments, you'll get noticed uma ufakele liqabunga I recommend